Ngai ke blaya pi ha ke kerteng ke betiang tam ke jong trai Jesus Christ. Dongin let ya ke baginya pusan sesisian pat na ke tian ke jong blay. Baginya pulih na ke kitab Sam kelenong ke basispa lai pulai ke dekat ke bandingkong. Ke kentian ke baong hakmi ke babahabat ke baitenat kadno bagi para ki songlang ha ke bayesok Kawei. Kaktian ke jong blay ke keren sepang ke jingdon kam jong ke jingelong Kawei. Blay u angnot bakum ki khon ke jong blay ngindon ya ke jinglong Kawei. U Jesus Christ ula duai ke ke jing duai na ke lagi sendan ke jong. Pengindon ya ke wei ke jingmat. Penginlong shitali kumbau blay ukpa blay khon bar blay mensiam long Kawei. Hang ni kaktian ke jong blay kong kadno ke long ke babha. Larangi kwa ya ke babha ke jingam ke jengi. Nidon kam banyak tre rengkat. Berkita ke bau blay lawan lam saudong ke jingam ke jengi. Larangi kwa ba ke ba itenat kan wanja ke jingam ke jengi. Kan mau ba ke jing itenat ke sedang ha ke jingelong Kawei ha ke jingmot. Compare ni dan ar, lani lai, lani shipol lani sispangot. Habang idon ya ke jinglong Kawei, ke don ke jing itenat hangta. Ke Bible kong hakmi ke babha, bat ke ba itenat. Kadno bagi para ki songlang ha ke bayesok Kawei. Kamlong ke besok bandon ya Kawei ke jingmot. Kamlong ke besok bangin yo ya Kawei ke jing perkat. Henry ke longpat ke bala. Kemenung ila banyo e Kawei ke jingmot, Kawei ke jing perkat. Hapdeng shibon ngot ki breo ki badan la ke jong ke jing sngau thuo. Ila ban le e ke taken habang idon ya ke donut ke basngauret pada bagi syem ya ke senjam jong ke jing penret pat ke jing syakri iwei. Kapertai ka namla banlong kumni. Kapertai ka namla banlong shitali. Kapertai ka namla bandon ka jingis ngoto jumot lani ka jingi ye iwe. Late jubor ya ka jingi ye jong kapertai da kaspa badaki an ki baharukom. Henreken mau ya ki kon ke jong blay late ya ka jingi daya pedang jengi iwe da ka jing iet ka jong blay. Pagkani ka jing iet ka jong blay kada ka jing tray ka jong bansim bakhuan. Pagkaktian ka jong blay ka ong ka jing long Kawei ka longkum ka jing sle ka ba kodor halal ka kli ka ba tuaj ki nyot mo u aron ken ka ba hiar hakir miang jan jong u. Kum ka jeru Herman ka ba hiar lor ki lom sayan bahang taken utralo hukum ya kata jingker ku ka jingem ka bahala kertaken ka jingpen sle ka jingker ku ka ba omtang nimat halade re betul ru shaki wei ka de ya bangi don ya ka download jong ka jingalong ka wei dongin pano ble ka sngi problem ai ngi kum kata ka jing perkat yang scam bakat bangi dang puson ya ka kentian utrahi unikai ini, utrahi unyalam ini. I kan sedang nangi, I kan sedang nanga, but I kan sedang napi. Walau kami lenti bagi we kan sedang. Jesus Christ, sedang ya kata kalenti jong ka jinglong Kawei. Hak bolo ong ini kentian, kono bre lawan ban syakri, Henry ban syakri. Dengan scam ya ke juk ke jingmot ngin yo kabadon ru au Kristus Yesus. Kanang ya ke bangin la pen pau ke buram ke jong blay syaka pertai baro Kawei. Blay ke jing suk lor kat baperi ke singi baro Kawei. Ke jing pen kan mau sajisian. Blay ye jepi kum ba pilong. Amen. Amen.